Jesus. Siyaqhubeka abazalwane kuba siyizwini lenkosi. Ela samukele abazalwane inceke yenkosi. Ubrother wakanjangamandla isibongo egameni lika Jesu. Siyizwini lenkosi bazalwane. Siyizwini lenkosi. Bantu basemzweni. Nizizwene nonke ukusebenza kukaNkulunkulu esize ngaye. Noma ngabe ukuphizi ngomsebenzi yasekhaya, uzizwele indaba kaNkulunkulu. Siyaqhubeka siyezwini lenkosi egameni lika Jesu. Uhlezi akwesobunene sika Nkulunkulu ngoba wena uyisiphelelo sami lapho kuphila kwangu khona Jesu waseNazaretha. Siyabingelela nabazalwane esihamba nabo. Lishonini ilanga. Kodwa siyabingelela ngegama lika Jesu. Angeke ngibe mude bazalwane, noma sisendaweni right ngesikhathi esifanele. uNkulunkulu akanalo iphutha, thina singaba nalo iphutha ukuthi kwesinye isikhathi sithi senza izinto uthola ukuthi sisephutheni. Kodwa lo mdali womhlaba elithi izwi lakhe umhlaba wonke usentendeni yesandla sakhe, alikho iphutha kuye. Ngihlabela lo mhlabeleli ngoba ubufakazi enhlizweni yami ukuthi ngoba simnqula ngoba simkhonza nje ithi uhlezi ngakwesobunene sikaNkulunkulu. Bakhona abanye ababekwayo baphinde basuswe, kodwa lona esihamba nako uJesu waseNazaretha yena uhlezi ngasobunene. Kusukela ekuseni uhlezi, kusukela emini uhlezi, kusukela ebusuku uhlezi. Siyahamba isikhathi ashintsha amasizini, kodwa yena uhlezi ngakwesomnene sikaNkulunkulu. Igama lenkosi malibonga. Namhlanje abazalwane ngifuna ukukhuluma kafishane. Ngikhulume ngendaba yokuthi igazi lika Jesu, it was the only ultimate prize ukuba isono singakwazi ukuthi sikhokhelwe. Namhlanje ngizokhuluma indaba excited ngayo. Umoya ongcwele makayibeka enhlizweni yami
uthi noma ungababona bonke abantu kungenzeka kube bangabelungu, kungenzeka kube ngabaseJalimane, kungenzeka kube ngabaseAustralia, kodwa into eyodwa ebahlanganisako bonke igazi labo libovu, bonke igazi labo libovu. Namhlanje sizokhuluma ukuthi igazi likaJesu kwakuwona mhlatshelo wodwa ongenza ukuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu. Igazi likaJesu ilona lodwa elenza abaqabele babuyisane. Igazi likaJesu ilona lodwa ethi uNkulunkulu makasibheka athi silungisisiwe ngokukholwa egameni nasekukholwa egazini likaJesu. Igazi limawulibona libovu lona, kodwa malihlanza umuntu liyamenza izono zakhe. Ushilo uIsaya wathi ziba mhlophe kuhle kongqoqwane, uthi ziba mhlophe kuhle koboya bezimvu. Igazi likaJesu esizoliphakamisa ngegama likaJesu. Ngiyacela sisi wami ningifundele Leviticus, siyabingelela nebandla lisibona online. Leviticus chapter number 16, sifunda verse number 14 no verse number 19. Ngizobe sesengixoxa le story esenhlizweni yami, ngeke sithathe isikhathi eside. Sesizwile ukuthi uNkulunkulu kuyabingelela kakhulu. Abafundisi ngiyabingelela nomfowethu uMntungwa. Mfowethu uMntungwa, ngifuna ukusho ukuthi lamagama sisendaweni eright ngesikhathi esiright. uNkulunkulu akanali iphutha, thina singaba nali iphutha. uNkulunkulu une-appointment nalesihlahla. Abanye bayothi balinde ibhasi bezumongwela abahlebezele ey'nhlizweni zabo baphenduka bangasunyezwanga ngumuntu, because into enye esenhlizweni yami ngezinsuku ukuthi uNkulunkulu makasithuma kuMatthew chapter 28 verse 18 and 20 athi asihambe senze izizwe abafundi. Thina ifocus yethu sithathe sayibhekisa kubantu, kanti uNkulunkulu is looking for nation. uNkulunkulu ubheka izizwe. So ngoba sisela kule ndawo yasezweni sibhekene noma sime kuphi, sime emhlabathini. Lo mhlaba lo uzofakaza ngelinye ilanga. Bayothi bayafika abanye bagule, bafike bahlale phansi kwalo mthunzi. Uma bephuma la baphume sebaphilisiwe, ngoba uNkulunkulu akabheki abantu kodwa ufuna izizwe. Izizwe zeluswe indawo. Letho uDaniel ngesikhathi athandaza kuthiwa wathandaza amafastelo awavula awabhekise eJerusalema, because wayethi ngoba iJerusalema indawo ebusisekile, nalala ngikhona ngilanda isibusiso saseJerusalema ngisiletha la igama lenkosi malungu. Ngicela sifunde Leviticus chapter 16 verse number 14 and 19. Verse 14. Athabathe kulo igazi lenkunzi, afafaze ngalo isihlalo somusa ngasempumalanga ngomunwe wakhe, nangaphambi kwesihlalo somusa afafaze ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe. Verse number 19. Verse number 19. Uyakulifafaza ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe, alihlambulule alingcolise ekungcoleni kwabantwana bakwa-Israyeli. Bazalwane, emini ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi namhlanje ngizwile nomunye kade afakaza kade akhuluma ngo-number 7. Namhlanje sisaqala i-Open A kungumhla ka-11 enyangeni yesi-4. Ngizokhuluma ngendaba ka-7. Masifunda noma sifunda iBhayibheli, ngoba thina into esinikezwe yona ukuthi sikhulume ngayo ngabantu izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu linamandla. Uma sifunda iTestament elidala sithola ukuthi uNkulunkulu ubeka noma ukhuluma noMoses, uthi Moses tshela uAaron, noma somtshelile uAaron ngosuku noma ngosuku leatonement noma ngosuku lokuhlanzwa, uthi uzothatha igazi lakhe. Before athatha igazi kunemhlatshelo emibili akhuluma ngayo. Umhlatshelo wokuqala uthi uAaron uzothatha izimbuzi ezimbili, uthi eyokuqala kuzoba eyomhlatshelo, bese kuthi eyesibili
uzothatha isandla sakho Aaron asibeke phezu kwale khanda lembuzi bese bayayithatha bayithumele ehlane ngesikhathi bayithumele ehlane bayithumela ngezono zika Aaron nezono zendlu yakhe nezono zika Israel mula kophuma khona legama elithi umuntu is a scapegoat. So i-scapegoat kuyenza ukuthi abantu bagange ekhaya kodwa bese baqinile omncane bathi nguye ogangile ngoba ngenamandla okusidefenda. So lembuzi yesibili yayinjalo ke kwakuthatha izono zonke zika Israeli bese sezibekwe ekhanda layo bese iyathunyelwa ehlane ukuthi mayithunyelwe ehlane kuthiwa izono ekade ziku Israeli zihamba nalembuzi bese kuthiwa eyesibili ke Aaron into ozoyenza uzoyihlaba bese uthatha igazi layo mawuthatha igazi layo bese uyalifafaza ungalifafazi kanye ungalifafazi kabili ungalifafazi kathathu ungalifafazi kwesine ungalifafazi kwesihlanu ungalifafazi kwesithupha kodwa ulifafaze kasikhombisa uthi mawulifafaze kasikhombisa kuyokusho ukuthi izono zika Israeli sezisusiwe phezu kwakhe lokho kwakwenziwa ngumpriest igama lakhe ku-Aaron eTestamenteni Elisha incwadi yamaHebheru isitshelile ukuthi uJesu ungumpriest omkhulu lithi wangena endaweni engcwele angaphathanga igazi lezimvu njengoba u-Aaron wayephethe lona angaphathanga igazi lamajuba njengoba u-Aaron aphethe lona kodwa wangena kwaba kanye u-Aaron wayengena once in 12 months wayeqala ahlanza izono zakhe ahlanza izono zomndeni wakhe ukuze akwazi ukuthi ahlanjulule izono zika Israeli kodwa uJesu uvela njengompriest omkhulu kuthi wayena uza ngohlelo luka Melchizedeki kuthi uMelchizedeki akanamnyaka wokuzalwa akanamnyaka wokufa kuthi walolonda uIsrayeli akazela kanali uJesu mayefika ke ufika njengompriest omkhulu makafika njengompriest omkhulu izwi lenkosi lithi wazalwa intombi uMaria lithi uMaria wayemisela ukushada noJosefa lithi Luke chapter 1 verse number 37 ingilosi ithi wena ubusisiwe esifazaneni uyawuzala indodana ubese uyethi igama kuthiwa uJesu uthi uMary kuyokwenzeka kanjani ngoba emhlabeni ukuze kuvele umuntu kuhlangana wesilisa nowesifazane ithi ingilosi ikhululeka lawe naMary umoya wophezulu konke uzakusibekela bese kuthi lokho okuzelwe akuvele entandweni yowesilisa nowesifazane ukuba uJesu wavela entandweni yowesilisa nowesifazane kwakungeke alunge ukuthi abe ngumpriest wethu kodwa wavela kuNkulunkulu ayisipho sethu mase ke afika yena uJesu naye igazi lakhe walichitha kasikhombisa ngifuna ukumenshina lezi zinto lezo bese ngiyathandaza igazi lokuqala kusho ukuthi sikhulumile ukuthi uAaron ngapha eTestamenteni elidala kuthi wafafaza 7 times bese kuthi eTestamenteni elisho uJesu mayefika yena makachitha igazi lakhe akalichithanga 1 akalichithanga 2 akalichithanga 3 kodwa walichitha 7 times i-instance yokuqala ukuchitheka kwegazi likaJesu Luke chapter number 22 verse number 44 singamfundi lithi iBhayibheli uJesu ngelinye ilanga wathi kubafundi bakhe wathi hlalani la mina ngisaya kuthandaza ukuthi wathandaza kuthiwa izithukuthuku zakhe zashintsha kwangathi ngamaqonce egazi angithi umuntu wayelahleke engadini yase-Eden so ukuze umuntu abuyisane noNkulunkulu uJesu akayanga in the upper room kodwa waya in the garden of Eden makafika egarden of Eden aphethe igazi lakhe laba ngumhlatshelo kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu because usuyile engadini wathandaza selichithekile igazi emhlabathini umhlaba kuwukhalekisa uzawubusiswa uJesu mayefika engadini lithi wathandaza izithukuthuku zakhe zafana namaqonce egazi maziwele emhlabathini sasa sivusa uAdam okadawile uAdam wayelahlekelwe i-authority uAdam wayelahlekelwe yizwe kodwa uJesu makaya engadini kuthiwa wathandaza the first instance yokuchitheka kwegazi likaJesu yenzeka in the garden of Eden igama lenkosi malunga i-instance noma isigaba sesibili Luke chapter number 27 verse number 26 lithi izwi likaNkulunkulu uJesu before ayobethelwa kuthiwa bamthatha uma bamthatha kuthiwa bambophela kolunye ugodo
okuthiwa yi-whipping post. Kuthiwa mabambethela kulogodo, kuthiwa babese bathatha isiswebu, kuthiwa basifaka amathambo. Mabasifaka amathambo, kuthiwa before ahamba esiphambanweni, kuthiwa bamshaya. Mabamshaya leswebu sasingasuki sodwa, kodwa sasuka ney'qothu zenyama. Ngesikhathi kusuka iy'qothu zenyama, njengompristi ofuna igazi lakhe lichitheke kasikhombisa, laphuma igazi lakhe. Ngithe mangifunda kuthiwa uJesu lapho, kuthiwa wopha ngaphakathi. Ngesikhathi bamshaya, uthi u-Isaiah masasirekhodela, uthi ubuso bakhe babungathandeki, uthi kwakungathi ushiwe uNkulunkulu. Kanti ngesikhathi ayengadini noma ngesikhathi ashaywa lapha ku-whipping post, kwakufunela iphume igazi lakhe, ngoba ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelela kwesono. Bamshaya bathi profeta, uthele tempele uzalivusa ngey'nsuku ey'ntathu. Lithi wema kuhle kwemvu phambi kwabagundi bakho. Kuthiwa i-instance yesithathu yokuchitheka kwegazi likaJesu, okokuqala ithengadini yase-Edeni, okwesibili kungesikhathi bamshaya. Bese kuthi okwesithathu ngesikhathi uJesu bamshaya lapha, kuthiwa okokuqala ngithi sishilo ukuthi walinywa emhlane wakhe. Usho njalo u-Isaiah wabe sewuphela ngaphakathi, ngoba noma inkinga isono akusiyo into ebonakala ngaphandle, kodwa yinto ebonakala ngaphakathi. Umuntu ufa ngaphakathi before afe ngaphandle. So ngesikhathi opha ngaphakathi, kuthiwa that blood is the one that heals us ezonweni zethu. Kuthiwa lelo gazi yilelo uthi uma sowushiwe ngabantu bakubuze ekhaya bathi uphi uNkulunkulu wakho, bese liyehla lelo gazi lelela ngaphakathi ukuphilise. Uthi uNesara li-advice efanako nabanye, bathi wena unamanga uphila kanjani? Kalilelo gazi, yilelo gazi kulo muzi esime kuwo sizomemezela ukuthi lelo gazi. Igama lenkosi malibonga. Kuthiwa-ke okwesine, igazi likaJesu, kuthiwa amasotsha amaRoma, oh Jesus Christ, kuthiwa amasotsha amaRoma, kuthiwa ngesikhathi abethelwa, kuthiwa bathatha umqhele wameva. Awusaze sashumayela kahle phansi kwesihlahla sameva, kuthi bathatha umqhele wameva, kuthiwa bawuluka. Mabaqeda ukuwuluka, kuthiwa bawufake ekhanda lakhe. Ngithe mangenza research, kuthiwa la ikhanda la kunomthambo. Kuthiwa lo mthambo lo uma ulimaza, kuthiwa uthatha ubuhlungu bawo uwehlisele emzimbeni wonke. Ngesikhathi bamhlaba ngomqhele wameva, kwasuka bonke ubuhlungu obusekhanda lakhe behlele emzimbeni wakhe. Lithi ngesikhathi benze njalo, it was a punishment of sin, because isiqalekiso masifika sehlele ekhanda, nesibusiso naso masifika sehlele ekhanda. So ngesikhathi athwala umqhele wameva wayemelana neziqalekiso, ngesikhathi athwala umqhele wameva wayemelana neziqalekiso. Abathangele silungene lutho batsheleni uthwele umqhele wameva. Oh, uthwele umqhele wameva. Oh hallelujah, oh hallelujah. Kuthiwa bamthwesa umqhele wameva. Igama lenkosi malibonge. Indawo esithupha ekwaphuma khona igazi likaJesu, kuthiwa bamhlaba ezandleni zakhe. Angaze ngibe namntwana, kodwa ngizwa bathi umntwana mayezalwa uzala izandla zakhe ifumbethe. Bayazi umama, kodwa kuthiwa uJesu ngesikhathi bayombethela basivula izandla zakhe. Kuthiwa base bayamhlaba. Kuthiwa ngesikhathi bamhlaba, kuthiwa kwakuyinkokhelo yokuthi semukele konke uNkulunkulu asenzele kona. Kusho ukuthi ngesikhathi igazi lakhe liphuma, lasho ukuthi thina nathi singenathemba singenaNkulunkulu sesinako ukuthi singene embusweni wapheli. Imibuso yaleli lizwe yaphela, kodwa ukhona umbuso uJesu asithengela wona ngegazi lakhe. Kusho ukuthi thina silingisa lelizwe elithi singaphezulu kwabanqobi. Yini sibe ngaphezulu kwabanqobi? Kungoba ngegazi lakhe elaphuma esandleni
siyamukela konke uNkulunkulu asenzele kona ngoba sime phansi kwalesihlahla siyamemezela asifani nayizolo asifani nangonyaka odlule ngoba siyamukela konke uJesu asenzele khona. Oh hallelujah. Oh indaba yesikhombisa yokuchitheka kwegazi lika Jesu kuthiwa lachitheka ngenkathi bamhlaba ezinyaweni. Angithi phela uAdamu wayelahlekelwe i-authority in the Garden of Eden. Ngesikhathi bamhlaba enyaweni athi amaJuda aqedile ngaye. Wayengamhlaba enyaweni kodwa wayethengela thina inkululeko ukuthi sihambe kulungene uJesu asikhululele khona. Kusho ukuthi baba asisesabi uma bathi la ekhaya kuyathakathwa thina sifike sithi ngegama ngoba izinyawo zakhe lithi iBhayibheli igazi lika Jesu likhuluma okungcono kunegazi lika Abel. Igazi lika Abel likhuluma impindiselo kodwa igazi lika Jesu kuthiwa likhuluma ukuthula. Kuthiwa ke legazi laphuma ezinyaweni zakhe kusho ukuthi noma kunomeqe ekhaya siyaphuma sithi ngegama sangena la kuthiwa kungenwa khona saphuma la kuthiwa kuphume khona. Oh hallelujah. Oh hallelujah. The last instance yokuchitheka kwegazi lika Jesu kwesikhombisa kuthiwa it was about 3 o'clock in the afternoon. Oh bantwana baJesu kumnandi ukukholwa. Kumnandi ukukholwa. Kuthiwa njengoba bekaprofethile umbhali wamahubo wathi izingubo zami noma wathi izinto zingibambile kodwa asiphulanga nelilodwa lamathambo akhe. Kuthiwa bathi bayafika esiphambanweni baya-inspector bathola lo ngapha usufile. Bathola lo ngapha usonze njani usufile. Bathi oh because kuzoba yisabatha akufuneki kube nesidumbu esiningi esiphambanweni kuzoba yisabatha. Kuthiwa kwafika ingwazi yawa-Israyeli yathi ngifuna ukubona ukuthi ngempela ingabe lo usefile yini. Kuthiwa yathatha umkhonto wayo kuthiwa yamgwaza ohlathini. Abafundi nabaqwaningi beBhayibheli bathi indoda yayingaboni kwelinye leso yayo yingako yayinikezwe lo msebenzi ngoba uma uvala elinyiso kulula ukugqora. Kuthiwa ke le ndoda yayingaboni kuthiwa ngiyayibona ithatha umkhonto wayo. Ngiyacabanga ukuthi yayisho ukuthi mina ngiyingwazi kwelakithi kana igwazi umuntu igwazi indodana kaNkulunkulu kana igwazi umuntu igwaza lo wayekhona umhlaba ungakabi khona kana igwazi umuntu igwaza i-lion of the tribe of Judah kana igwazi umuntu igwazi ongikhona igama lakhe noma silaphansi kwesihlahla ukhona noma silele ebusuku ukhona noma sesihambile ukhona. Oh hallelujah. Sesiyathandaza kuthiwa lafika isoja. Oh hallelujah. Enhlizweni nami kunomhlabeleli othi apithi kazi esiphambanweni ingakho ngithi ungcwele wakithi kazi wakithi kazi esiphambanweni ingakho ngithi ungcwele njalo wakithi kazi Zakhamuzi zakule ndawo sizomemezela ukuthi likhona igazi elingafani negazi likamkhulu wakho. Kukhona igazi elingafani negazi lenkomo. Kukhona igazi elingafani nomkhuthana abakule ndawo. Likhona igazi elingafani labathakathi bale ndawo. Kukhona igazi elinqabile igazi lika Jesu. Kuthiwa ngesikhathi asondela kuthiwa wamhlaba ohlangothini
incwadi engcwele ithi aphuma amanzi. Oh, aphuma amanzi. Ngakhumbula ingoma ethi the blood of Jesus, it will never lose its power. It flows to the highest mountain. It goes to the lowest valleys. Bese ithi oh the blood. Kuthiwa yamhlaba ohlangathi aphuma amanzi. Ngesikhathi aphuma amanzi kwabe sekuphuma into yokugcina. Angithi ngale uAaron wafuna lichithe kasikhombisa. Ngase seliyaphuma lakho ohlangothini. Ngesikhathi liphuma ohlangothini kwakusho ukuthi nathi singena thembe esingena uNkulunkulu sesingangena embusweni ongapheli. Sesingalidla ifa elingapheli. Namhlanje imessage enyalo, the blood of Jesus, while the ultimate price of sinners imenenyawo. Oh Jesus. Gcwele njalo, gcwele njalo, Thithi gazi, Thithi gazi, esiphambane, esiphambane, inakho kithi, inakho kithi, gcwele njalo. One of the things as your mangalela abantu mabayesogwele kuthiwa bayothi mabehla kuthiwa bayobona amaconsi egazi. Kuthi uJesu njengoba shilo wathi for 3 days njoba semathunjini omhlaba. Kuthi wayokhulula the Old Testament saying kuthiwa mayehla kuthiwa amaconsi egazi ayabamangalela. Into yomangalela abantu bakule ndawo bayobuza ukuthi ngenzeni uma inizwa izwi legazi lakhe. Igazi lakhe, it was the only price. Imali bazalwana kube besinesikhathi bengizonifundela ivesi esencwadini kaPetro ethi ukuhlenga kwenu akuzanga ngegolide nesiliva elibhubhako kodwa kuze ngegazi likaJesu. Namhlanje sesithandaza if ukhona ofuna ukuthi mina ngiyalidinga leli gazi. Abanye abalali nasebusuku kodwa namhlanje size nokulala kwabo. Abanye bayafunda esikolweni akhanyi. Namhlanje size nesibane sabo. Size ngegama, size nangegazi. Into esindisa abantu yigazi likaJesu. Cela sivale namehlo sithandaze. Cela sivale namehlo sithandaze. Baba linamandla igazi likaJesu. Linamandla negama. Uma ekhona uthi mina ngiyamdinga uJesu. Uma ekhona uthi mina ngiyamdinga uJesu ngiyasibona izandla. Uma athi khona ngiyamdinga uJesu. Hey bantwana benkosi asivala namehlo thina sonke. Sonke sasindiswa kushiwo kanje. Igazi lasinqobe omakhelwane bebathi ngeke sibe lutho. Yafika igazi. Oh lafika igazi. Size negama sihamba negazi. Igazi libovu uma limgeza umuntu elasezweni limshiya bovu. Kodwa leli likaJesu lithatha izona ezibovu izenze zibe mhlophe. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ngiyacela ningisizele nanga udadewethu nimlethe kimi. Nango phakamisa izandla ufaka ingubo emnyama. Woza dadewethu nanga uJesu. Ngiyacela nimlethe mina woza mntana sekhaya. Woza mntana sekhaya. If you say you need Jesus, come running. Woza ubalekele impilo yakho. Ngoba liJesu likaNkulunkulu komsiza ngani umuntu. Ukuzuzizwe. Kuyenzeka ulizuzizwe. Bese ulahlekelwa igazi. Ngiyacela ukuthi usondele mntana wethu sithandaze.